Assalamu alaikum bagаттуу каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 13 май 2023 жыл Ош шаарында Теш-Таш базарында мөмө жемиштин бааларын көрсөтөбүз. Жанатан чоңу 45 сом берилет. 45 сом. Жанатанын средний 25 сомдон сатылды. 3 коробка. Холодильник эмес. 25 сом. Madını kılpınayı 300 somdan satılıdır. 300 som. Boykanın çoğun 70 som çıkardı atışlar. Kökalmanın çoğu nokatın alması 50 somdan satıldı. Холодильник 50 som. Özbekistan'ın örgü. 100 somdan berdi. 100 som. Boykanın çoğu 80 som berdi. Viti östü жақсы екен. Тонық. 80 som. Boykan средний 30 сомдан сатылды ушулар. Средний. Холодильник 30 сом. Көктүн средний 28 сом сатылды ушулар. Өрүктүн баасы аябай түштү. Эртең менен 100 сом деп 90 сом берип аттыр. Азыр 80 сомго чыгып коюшту. 80 som. Özbekistan'da ürünü var. Kökalman öte küçüksüz geliptir. Öte çoğun. 70 somdan berildi atışlar. Janatan 90 som berildi atışlar. Dikan uşulacak eken. Sodаңыздар берсин. 180 somdan satılıdır. $108 somdan berdi. Nasıl 150 som çaşılır. Şoң 320. O maydası 300. Can kartoşka çıkıptır. 55 somdan. Arabanın kartoşkası. 55. Pomidor 100 somdan satıldı. 100 som. Kapuslar 50 somdan verildi. 50. Честно, 350 сом. Чоң-чоңдор 350.